match akan digopor ke pemerintah ki nopnya yang akan diga football tournament ke belah benadam abrok away jogo pergi nyutrep ki perlok ke bewan lang batna akan digopor ke pemerintah batnya hilang barong ki baik maksudnya ki badal akan digopor ke pemerintah nasib naik kembali ki barong akan digopor ke pemerintah ada lagi sokomen benedek pentarang bagi akan digopor ke pemerintah bab nakibet ya nanti bab ngadon yang keciktermen ke maskem balemba kini ki platform ka dokat hajwa hasil hi perawai kan sei yang kita ki kelur kiban wanra anam yang dokat han bab yang kajak beliau hi perawai kumbawa memulung sustam babaro kibri bestam manu bala belen lakhrim tapi kalam kumdo kilat bangkeren kumju kajian beliau kejongi kadang disumun ba kiblias kibadan ni kisap kipong kibatbet kijongi rela london kongres sport club new northern kabasai yang kita di platform kabapelong yang ini di parlimen kisap kipong jong kibliar kibatbet kijongi kisah beno kunta ngai kunta gerbang yang sport club ke new northern kebelah pria yang mungkin ke tournament bangladesh kecil kermen lembai kini ke tournament kami bekerja beliau berkejalah kajongi kan saya yang dibelias kibala penyele berpendapun hakaling jom kapri no trek ban hakaling jom kami dia hi berangkui para libai kapa ngene ngapet yang kini ngamat sasisim akan yang kelamin ngakwa yang baro bangin ring jingmut nak kali ke football tournament ke jongi masayon bahabangi pensyong long rim habangi pensyong long rim yang kano ka nuksa ke bawah nila penrindur hama jengim ke jongi habangi pet yang football tournament para rim kidon kato kane kinuksa ke bawah yang kebang nila penrindur ka nuksa ke pedikong kebang nila penrindur ke lomba kubak hatim kawasan cok kodobor hak football tournament kamdei kebatim kemudian yang keluar nanti dipelias hari kodobor katim kebajok kane kata katim kemudian yang katim wak nanti kejingan terli peramaki lalu ukapten jok katim ubah Abdul hi atak hi ile midfield hi ile striker hi nasob dong berkata katim kanum pur sisi hari ada marok harwai wot harakat ikut harakat substitute harakat supporter ni ayah kemudian ketika dia berkesan kata katim monokor syadai katim kebujur kenuksa perali baik tolong bahakano kejingan pun hak kejingan kejongi kampen lagi don hai tongin long kebaya teli tongin long kebaya ai kakti kemudian ketika dia kenapa mengisimet bakajak kelu kejongi kan long kebujur bak kepada kegeben kenuksa kebar yang kebangila bandring nak kejingan kai football tolong perali baik kelomba bangin kencok sang keno katong hang jingin kejongi ide berlong kita dibreu kiba penkre eladi kiba penjana eladi kiba tresitom bak kiba dutia dudem kajin sukwa ya keno krem dapat sitom eladi kajin sukwa jumor ya keno kam krem dapat penkre krem dapat penjanai kanam poi sang keno kumbang disedon bagi pelias kibabit kidai itu kiba tren yalade kiba pencana yalade bak kiba kreatista yalade kunjuru umbriu dan kabriu kiba seiso kajigim nyaha amlong kiba kre kiba penjanai yalade kajin start kajin tebet kram da kre yalade kanong poi sei kenuksa kebabha kebangine berindur hangan ngapor kolong baladang idon hangano benta langidon hangano kejingan pun hak kejingan kejongi parapi to berapor gilong kiba tresman kiba tresitom kiba kundo ya ben jana ya lagi kenang ba ila bergenjo sya kikilia unjung kanam kabenta kaba khadu ya kebang ila amring muksa hak kejingan ai football kolong ba hadin dong idon ya kimong hadin pengitep tebet berpencana ya lagi parapi kasaidom hi hak kejingan bakawai ngatim kanjok bakawai ngatim kanrem
Lada ngila bersimbung sana ane pernah minggu gana tu pi kalau ba haka jiem ke joko muriu kamla along bagi subiang lut kamla along berjomba tangbanga babiang kamla along belong tangorwe yintei ya kami ni haban mat hi ya kijing sarem ni haban mat hi ya kijing sajop kadang kata ka jiem kalau penuh yang ni kiban snowbit kiban kenau yang ni ban stop na pos beliau baik hijau hiram haka ni apa kebentar mau berobor bakadam don sakwai pa kamai sakajigiem ke jopi yang kau penjenai tu berkirus tak kiom kejinjok kau penkelau kadanglah atau kejingrem kau pensorit tapi kena berbila atau penjenai dalam jom kejigiem nampak so pensiun berobor ngakin kau kereng yang ini keapa legitim berpinang elek kai bahan Malaysia kemat dah Allah kadai yang ini tournament pak lagi tournament bawaan ngakin kau kereng yang sport club ni nostal berpinanglah banyak penlong yang kini kita tournament berpisah yang dikelur jomari bakajak reu hak ajinal kai football banyak kau tim yang ngilang baru alba ulu Islam bertemai ulung Islam ubah pahu bahai Islam ubah dak jom kejinggermen kumlai shumon Islam ngeri bakajak reu jomra